sigcinwe nguwe Nkosi sigcinwe nguwe Nkosi ngalanga sigcinwe nguwe Nkosi sigcinwe nguwe Nkosi Abasa Romans 6 verse 12 to 14. Bonge bangcwele ngiyayikhetha inkosi yasezulwini mhlawumbe ngicela ukubeka noma mabili ngalezi insuku zesikhumbuzo Nazaretha kwakukhala kulomuzi kwakuthi mawuthinta imisebenzi kaShembe bonke abantu bakhale akakho wayengakhali ngoba kwakhulunywa ngendaba enzima kwakuye ukuthi mase ziphakathi ehlathini emzini wasemkhayideni bese kuthiwa kuhlakelele ibhesi elithi angicela ukushaya ukudlula kuwo angazi noma bangcwele wena uzwa kanjani noma ubona kanjani ngingakangeni kule vesi kuthiwa ngenye imini ubaba omkhulu bathi basebembeka icala entabeni zalapha ePhayintani bathi basebefikile abafundisi wabuza ubaba omkhulu esebekwe icala wathi ngiyacela emantshini ukuba ingibuzele kulabafundisi abambeke icala ukuthi bafundile yini noma bafundile na yathi manje wabuza uShembe uthi nifundile yini bafundisi kodwa usho ukuthi utafundile yathi manje hayi mphenduleni
ngesibhalo iBhayibheli noma kukhulunywe nje ngemlomo. Wathi sifuna lithethe ngesibhalo wathi John 4 washa amavesi amabili u27 wayefundela wena u27 no28. Hayi. Asha masambani. Nobani wabuka umuntu. Nobani wabuka manje. Hayi. Sala kahle. Hayi. Zasemthandeni wehla wawudlula ejeleza wehla ephikelele ngase-newspaper ephikelele endodeni yakwambonambi okwakuthiwa uJan Dambuza ezodlula khona yasithi le ndoda inkosi yathi inceku ngalahlekelwa ingane yami isinamashumi eminyaka neminyaka 5 yangilahlekela le ngane wathi ubaba mkhulu asambe ngiphelezele ngulandela ingane yakho kuthiwa yasuka ubaba mkhulu wehla waqonda phansi ohlawe kusewuhlawe ngaleso sikhathi lapho sekuthiwa othawa khona waqonda khona wathi mayefika khona wehle platform wehlela ngabena ekulayini wafika waphatha ulayini wabheka le ndoda wathi ingane yakho ngubani ithe ingakamtsheni ubaba mkhulu wasethi cha sengiyayibiza kuthiwa wameleza ubaba mkhulu waphatha ulayini wathi Ezra wabuye waphinda wathi Ezra waphinda wathi Ezra buya uyafuneka ekhaya wasethi kule ndoda hamba ingane yakho iyofika ngolwesithathu. Yaphindela ekhaya yafika unkosikazi wabuza wathi lo muntu uhlale ngami uvuke wathinta ulayini wesitimela wathi ingane yami ngayibuyi wathi izofika ngolwesithathu. Uyithilisi yathi le ngane sekuyinsizwa isemsebenzini yesha kumemeza umuntu phakathi endlebeni ethi Ezra buke ekhaya uyafuneka kuthiwa wathatha isitimela waphekelela entabeni zakubo ngasothongathi kuthiwa wathi mayiqhamuka inkosikazi yamemeza ngaphesheya yathi ngiyaxolisa ngibona umfundisi ucela ucela ngisho ngoba umkhulu umfundisi ngomsimba ucele ake uphume ubheke emnyango ngabe ubalilo ofana nengane yakho kuthiwa yakhala inkosikazi ibona ingane yakho isihamba ifune ekhaya ukuthi ungaphi yabuya uyena owagcina sengumfundisi kule nkonzo yobuNazaretha yowamangalele inkosi yakwamthiyane lapha eMandlazini. Ngenyemini ubaba mkhulu kuthiwa phezulu wayesho uThabethe uthi wathi bonke abantu abalunge wathi sizohamba nizongiphelezela mbizwe uNkulunkulu kuthiwa ahlala amadoda balunga wathi umuntu ngomuntu ngifuna washo uNazaretha wakhe ube mhlophe
uphazamiswe indaba enkulu kuthiwa wathi mase sekushaya isikhathi wathi sengibuya khona ezulwini wathi amadoda hawu kade hleli nawe yonke imini kade ezulwini kungabi wathi sengibuya khona ezulwini kufike nganikwa indaba enkulu uthi uthabethe sathi sonta ngesonto wathi sengiyaphuma esontweni sengizongena ngesabathe litheyiliswe kwakuhlekelelwa ingoma ka-127 esisheshisa isabatha nkosi yezulu lomjaba kwakani kwashakele lengo wathi ngiyaphuma la enkonzweni yesonto sengingena esabatheni bathi wathi angathi noma isabathe lizoligcina wathi kodwa liyabulala uma abantu bengaligcini washula ubaba mkhulu nangakithi wafika ubaba mkhulu wenze indaba enkulu lapho kwaqala khona amafutha eseboshwe abantu kwahlabisa wafika ebelunywa zinyoka wabanikeza abantu amakhosikazi nesakithi salukwazi esisalamina sasiboshiwe siyilapho banikeza amafutha ababawagcoba bengabi nalutho belunywa zimbamba noma amafuzi manzi babehlakula ngezandla behlakula amasiko angingandi bangane kodwa ngenye imini ngaphakathi komuzi kababa ushembe wakho wayibhula imbongolo lebhalwe lapha esibhalweni kuthiwa yake yakhuluma imbongolo kwa-Israyeli nakithi yake yakhuluma imbongolo yathi ngiboshwe nami angisho wena kodwa yangikhomba yathi nangu ngibophile nangu ngibophile kusho imbongo lebhalwe lapha lesihlabelele evesini yama-20 yiyo leyo mbongo le eyayikhuluma iyalahleka mhla sekuyinkosi ilanga iphikela isini wakithi lapha kwanomathiye sizothoma lapho wabheka usulu yalahleka imbongolo sisuka khona siphikelele ekhaya yabaleka yaphindela emva sathi ngiyayixosha imbongolo yaphindela emva kwathi uma ufika kuyobikwe enkosini yathi inkosi aliyiphethe kahle le mbongolo isisekuphakameni ngeyikalaze ngizoyibona le mbongolo yonke wadlula ubaba mkhulu wathi mase ezosuka lapha enkosini yakwamdluli wathi kulelizwe kakulinywa yini bathi athi amadoda kwasho indoda yomkhwanazi yathi hayi lapha asilimi thina kulima amakhosikazi wathi akufuna amageja yonke insizwa ey'ncane amashasha angena baphuma begijima ngemizi befuna amageja kuthi sema zakela zonke izinto zabantu inkosikazi intombi zayihlabelele waqala kithi ubaba mkhulu kwafundwa lehlabelele wenziwa lehlabelele ekuthi noma libalele lima ngoba isikhathi uNkulunkulu asazi azonisa ngalizulu zalima zanyuka nentaba kwakutshalwa lapha lokho kudla kwaqeda ishumi leminyaka neminyaka 5 kungapheli kuthi akuzodliwa bonke abantu okholwayo nongakholwa kwakudliwa lapho uma usakimi ngokukhombisa kwakulinywa la sekuyidiphi lenkomo kuleyo ndawo kodwa insimi kababa omkhulu washilo ubaba omkhulu kwathi ugule indoda yaseyagula wayibuka wathi wena yini uphethe wakhuluma unina wakhe ngoba wayengasakhuluma wathi wena liso elikule ngane phuma namhlanje kwaphuma umnenke kule ngane ngabe ngiyaqhubeka ngiphethe yona inkomo hayi kodwa sisenkonzo hayi kodwa khona kwentaba umhlangano kumbiwa ngikubeka simba sinyuka ngentaba siphindlela entabeni esho baba mkhulu athi ngiyakubona wena ongasasebenzi kulabo bantu athi ngiyakubona sathi mayifika ethempeleni kade
behlangene amadoda ngamakhande wabuza wathi madoda yini le kade nihlangene ngawo ngale kwathi inkosi sithe simba kwaphuma uhlatsha phansi lo dengezi kwathi hambani imlande kungizumame ekhuluma lapha omunye ethi umzukulu kaGoba kwathi uGoba kahamba ulande wakwehla uGoba wabheka ezantsi ekhoneni lapho kugcina khona itshele lokugcina elithi guquthandaze wafika wathatha wabuya ngalo wesa ubaba omkhulu walibuka kuthiwa walibuka ubaba omkhulu wathi hawu leli isekhona lembize wathi imbize epheka inkosi uJesu kule ntaba isimhla sithuma uMosi simthumele kwaIsrayeli Nazaretha uMosi mhlaya kwaIsrayeli wayeyokwenza isabatha elizophela uthi leli likaShembe ithi isabatha ngeke saphinde liphele emhlabeni sekodlula izulu lomhlaba likhona isabatha maningi amazinkosi awabusi abaziqhenyayo bomhlaba badangele izwe lingcolise yibo abantu abahamba kuwona umhlaba ithina sesingcolisile umhlaba sawuqeda sawuthinya ngabe ngiqondile endleleni nje bani awuhlale phansi sana ngelwami ifunda njoba sila sifake ingubo ezimhlophe abe siqondile nje sike sangcwaba inkosikazi le masingcwaba inkosikazi yabona mawugudla idlangezwa usuphikelele empangeni nansi University of Zululand masingcwaba inkosikazi yakwaMthabeli ifaka u14 iNazaretha liphelele liqedile ekuthenya siswe inkonzo yalo ngendlela esinda ngayo inkonzo inzima ngalendlela kwenze njalo kule nkonzo na size siphume phandle siyobuza yini inkonzo yalo mama isinde kangaka kanti kunenkinga uma sengcwatshwa kwadlula inyanga ezintathu uyabuya lo mama lo onkosikazi wakwaMthabeli ubuyela kuba kwakhe kuyise nonina uthi baba nawe mama hambani niyohlawulela emsini ngafa ngaboshwa angenile emndenini wasemsini thathani inkomo nembuzi namacansi niyohlawulela emsini umuntu onjalo osuke enzeni ohlawulelwa kanjalo Nazaretha usuke enzeni mawuthi umuntu ngawuhlawulelwa emsini ngabakubo kwakhe ngenkomo nembuzi azaphathe isho lamacansi usuke enzeni iphe baba siqondane ukuze sivuselele ukuthanda ukwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye kepha siyalane kakhulu kalokhu siyabona usuku luyasondela lokufa uma siqhubeka sisona ngamabomu sesilazi iqiniso awusekho umnikelo ngesono kusihlalele ukulahla okukhulu kwesabekayo yebo ulaka lukaThixo oluvusweyo oluzawuqeda abaphikayo nowadela umthetho kaMosi wafa umbuzo wami uthi wayenzeni lo mama uma ehlawulelwa ngenkomo emsini uyise nonina ngenkomo nembuzi namacansi uthi mama nawe baba benginecala emsini engalenzayo nasemlindelweni lapho bengikho abemlindelweni bebezongcwaba amaNazaretha awazange likhuluma iqiniso ngami osakwethu laba ebesonto nabo bebengazi ukuthi ngiqomile ngunkosikazi indoda yaphila umthabeli khona la endlini uyabona uyahamba kuhambe sesonto nawe iminyaka uthi ushembe ngelinye ilanga akade nikeze umshumayeli inkonzo inkosi ilanga isiyambiza woza lapha umshumayeli impela mntanami uyiphathe kahle impela inkonzo kodwa mntanami
awubatshelanga abantu into kumele bengayenzi mabesuka la awuzange ubatshele okungenziwa nokubi izinto okungafanele bazenza abantu mntanami wena nje ububabaza nje ushembe wagubha amatshe ayisithupha enhlangwini namhlanje nalowo mthombo usekhona namhlanje lo mthombo kwase kuyaphela lokho kuyoba ngenisa abantu ezulwini awopedelenga anenkosi liyakhulunywa iqiniso nijwayele uyabona ke lo mama engikhuluma ngaye uthi bengiqomile uyaqomani umuntu ofaka u14 ngoba noba ngabe indoda isisi akaqoma umuntu oshadile uyangenwa umfowabo endoda noma 25 verse 5 akaphumi ngisho kweyangaphandle indoda mayike wenza lokho noma singakholwa la ephakameni naye inkingi isakuba khona ngomhla kuphela ngeke alibone lelo kuyiwa kulona uma abazalwane behlezi ndawonye uma abazalwane wabo behlezi ndawonye omnye wabo efa umkakhe angagani ngaphandle koweziswa mayigane kwakhulu akangena umfowethu akithi kwaculo hayi uthathwa indoda kwaZungu abe umfazi wakhe yenze umsebenzi womfowabo kuye uthi zibulela lo mfazi ibe umuntu wefaneleyo ingapheli igama lakhe uma umuntu engathandi kumthatha umfazi womfowabo lo mfazi akuphuphele emndenini wonke sawena athi kuwo umfowabo endoda uyala umfowabo igama lakhe uyala ukwenza umsebenzi womfowabo endoda khona amalunga lo mzawu kumbiza khulume naye uma eqinisa ethanda ukumthatha ngoba sefika kumfazi amfele ngamathe emehlweni athi makwenziwe njalo umuntu owalayo ukuvusa indlu yomfowabo finish umuke waphuma wayikhohlisa usushonelwe indoda wayitshenta usuyintombi hamba ubopha amagodana la angacacile wathi usuyintombi uzawuqhotha impela soba sathengi ngumhambe emhlabeni likhona ikha kanti alikhe lakho usaza ukwehlunyuka lapha emgwaqeni yini awuzange usithole isaluleko awuzange uqondiswe usasenkonzweni kwakubalwa amatshe nje ngafika ngine enkomo yodwa namhlanje zu15 ngoshembe kuyokusiza okaNkulunkulu lo umsebenza kuwona wakho upho wakho kuze kwahlabelela ibhodo ngolwesihlanu komunye umama njoba abanye bake begane nezinkolo zabo besa nenkani begana nezinkolo emzini mabeyogana gana omunye umamtshali ngale ugana emzini kwaZungu lapha kwamshumayela uZungu lo phethe ibosha lapha eWestville uma umshumayela memeza inkonzo ngolwesihlanu lolwephasi lasemhlabeni
lele sisuka kulona bakulona lasesizulwini lasesihogweni kade lehlula iphasika ngoJanuwari elilotshwela eBhayibhelini thina kami phambi kwethu mfundi laba yebagcela abafowethu balangathi bazile sinyanyana ukuba mngasibhala ngehlahla konke la ufike nje kahle kuthiwa umlindele hayi mawuyigwala le Nazaretha umchamo wehle ngebhulu bakutshela nje kwayingabhoqo hayi indaba yathi lokhu kuphunywa lekunanyathela ushembe kaza aqamba manga leli bandla lasephakameni namhlanje lingaka nje lakhiwa ngeqinisa likaze lakhiwe ngesisekelo samanga from 1910 uNazaretha abukhona namhlanje balwa ngamabhiliyoni kwakhiwa ngeqiniso futhi abazange bencengwa abantu ngisho ushembe fika wathi ilanga libalele nje wathi lima noma ngabe ilanga libalele wathi ningaflaphi sona uflapha umuntu oflapha uyafana nenja lehlala ngohamba icela ukudla kubantu uthi sebenzani ngezandla zenu kodwa abantu bayibejenti leka abantu bahambe bedonsa akutota akancenga umuntu makuyiwe esizulwini take it or leave it njoba sila nje noma ubani ilungisela indaka kodwa kukhona into ezosishaya uma mamazisonto kumshumali lapha seqala uyahlabelela umshumali bongani uJehova manade nezizukulwane zenu lapha kulo wamswa kubonga ezantsi kwamamtshana lase lishibhodo liyagcafa eziko bangamazesisi lase lishibhodo lalingisela umshumali phezulu lithi bongani uJehova nathi nezizukulwane zenu waduma indlu yaphuma iqhashi ingane yakho undumi yabaleka yawubiza unina yabiza noyise kwabuya isho nabafoko bathe bafica inhloko isingangalene lapha ethempelini kodwa umuntu ohola ukuhlabelela usophakathi ebhodweni kuzokunqanqazela isivalo sithi bacabanga ukuthi bayitshenti bona bayafa kanti abafi kuphela basakhonjiswa ngoba ukuwelulelwa intambo uyinikeza intambo beyinde njoba abantu bakini besanikezile intambo ukuthi njoba niyibona nelani abantu sokuphelele kanti anikasisebenzi lutho uyabona nje basila bakhakhazela sebenza nje bayafwaza kwafuneka umuntu onesibindi wangena wacima umlilo lase liyathula ibhodo kuhlabelela ngoba abantu bayilwisana nomthetho kaNkulunkulu njoba sina sithunyelwe imindeni sonke yasemakithi ngabanye ukuthi sizawusebenza kodwa kugcinela abantu bafika bethwishike benabe benze nje bese bayakhohlwa ukuthi yini abayithunyela ephakameni khona umuntu ongakaze abalayithele shibana abakubo njobela khona umuntu ongakaze abalayithele shibana abasekhakoni njobela kodwa uthi iNazaretha hayi ngathi ubambe itoho awukakayazi into ozoyenza usazohla ufala umahloko ovule lapha kwamashe shaya umgidi kuyinhlalisuthi phelele namakhosikazi amathathu namhlanje idla isiqathi imbuqu katshwala babuya imndeni yakhe yathi lo mfana lo itshela indodana yakhe endala igama udadewethu yathi mbona ubaba wakho lo ubaba wakho sizomkhipha la isonto noba into esamthuma yona akayenzi namhlanje ufika ubaba wakho walibala kuganwa wenza zonke izinto yasho ushaya imgidi kodwa thina namhlanje sisahlele kulolu yasizi ithina sasimthumela khona ngakho sizomkhipha siyombulalela etshwaleni imbuqu namhlanje ihlutshwana aphuphile athi umuntu edayisa ngesijindana njoba senebe nje awuyibuza ukuthi wena yini usuke wayenza ethinta umsamo wakini leyigebengu ziphumile ithe saka zigqoka ingubo emhlophe mawuke wathi nje ufuna ukolungisa isidalwa ke nizazi ukuthi ayithola imali ayibizwe imali lama kwenza umsebenzi ngegama likaShembe kuphuma umshumali la umbuza awenzela umsebenzi lapho kongeniswa abantu abangasasekho uyafika ukubiza imali isigebengu leso nalona wala mayenza lethi umuntu ethe isigebengu leso ziningi izigebengu ziphumile kuthenge sisaka umhlaba wonke ngithebula imali nje kubantu makwenza leso bayeke bakubiza imali okwazi ukuthi uthunywe uyisu usathana hayi usheke ngoba abantu abaningi ikibalimaze lento yokunganaki nokungahlakanisi ngempela nje bana uyayifaka ingubo emhlophe bawuguqa uthanda kaNkulunkulu wasephakameni uNkulunkulu kaShembe ngiyacela baba kwenzeke lokhu nalokhu yini usuzoyikhokhela balomuntu mayike nje wafaka ingubo emhlophe ngone efake yakube yingwe kodwa mayike wafaka le kaShembe isigebengu wayesekubiza imali ayizingakanani zikhona nala zidla ishimbuzi emsini abaningi ikayishimbuzi sebephelile abantu yini ukunganabi nokubazi inokwe uyathi mawuyinaza akumele mawuyinaza ube isinokwe senathi uyodlala abantu wesihwenyu hamba uganga abantu ngento engenamsebenzi uyazi ukungenisa abantu abangafekho
kulula kanjani mawina ngisho wena qobo lakho uyakwazi ukuzenzela ubuze umuntu owaziyo uqalwa phi naphi kubhekwephi ngoba hamba uthatha amashansi obuzokufa hamba uthatha amashansi semike nayenza yona lento nje banila nje uzoswa kulukhulu ukuzosonto uzofike ngo1 yes nakhona uswa kunzima amadolo enzima kanti sebekudubile abakini ababekuthumela yibo labe sebekuqeda amandla ukuthi usesontweni uzothi ugcina ubusuhlutshwala uyiNazaretha ubonakala uswenza yonke into ephambene nomthetho kaNkulunkulu kanti sebeyakukhipha impela ke manje esontweni yabo nje banila nje mawungakayenzi lento yazi ukuthi awukho umsebenzi wakho inathi basaza kuthatha nje bakudicizele kuhle komuntu ediciza amafinyini abakini bakukhipha bakulahlele babuze hawu ngoba kwakuyiNazaretha lelo usho imithetho etwaleni yayazi imithetho kaShembe nika nibeswe amaNazaretha wakwenzi lokhu Shembe kakuvumi lokhu kusho laba abantu abafika benaba labahlala bangenza lutho baze bathatha babuyiselwe emva lapha babesuke kuba abenzi lutho asisebenzeni maNazaretha ayibonge Nkosi Amen. kufika omunye la udade wethu uma fika lapha enkosini baba nansi ingane yami yakhala ayikhalela ukuthi kube njeni ingane ikhala kuze kube lihlungu noma bani ithi inkosi esephambili umntana wami ngeke kwabani lengane uthi hayi baba ingane baba ugcina kungakhulumeki abuzishebe ngiyakwabani ingane baba hayi baba kangiyazi ngiyakwabani athi uShembe mntana wami kulungile inkosi kubusise hamba uyohlala lapha esangweni ngase office esihlahleni somthombo lesesikhulu lapha ufika ulinde mntanami umuntu wasilisa ozoqhamuka athi dadewethu ingane yakhala kangaka kwenze njani kwaze kwanomunye usho ukuthi kwenze njani uthi uShembe ungibizelena ubuye naye usela wahlala lo sisi ayisiqhamuka enye insizwe sifaka ingubo emhlophe njengoba siyifakile ithawu sisi kodwa dadewethu yakhala ingane kwaze kwanomunye yini kwenze njani kawuyithula isingane ingane athi lo sisi ngiyabonga uthe uShembe umuntu ozosho lamazwi asho wena angokuya nawe ngise naye kuyena mabafika enkosini uthi uShembe mntanami uyena lana osho lamazwi benthe wobuya nalo muntu ozowasho ngathi uthi lo sisi yebo baba uthi ngiyabonga mntanami uthi nhlalisuthi ngiyabonga ukuthi uswele lo sisi lalela-ke wena mntanami uthe ubaba wengane yakho ngawumazi ethi lo sisi yebo kangimazi baba athi uye yena lo mntana ithi sihlahlamehlo inhlalisuthi ikhipha amehlo iqhusula amehlo athi inkabi ihlinywe esitilobho iyethuka nalo sisi athi uyayibheka le nsizwa bathotha bazani bobabili athi uShembe ngiyanibonda nisazani kodwa wena nhlalisuthi ayithi wena usanda kuphendulwa uyafika lapha ekuphakameni ithi le nsizwa yebo baba uyakhumbula mntana wami usashayela ama-truck uyayikhumbula intombazana owayicela ukuthi iyokulalisa ngelinye lamalanga uhamba ngetruck ebusuku kwakuwuye lo sisi lo lapho badayisana kwakuwuye lo sisi lo kwabe sokubahlala le ngane nje okuyibona ikhala kangaka nje mntanami ifuna isibongo sayo ingane yakho le awuyithathe mntanami isibongo ayizuthula wayithatha ingane yathula yahleka uthi kuShembe mntanami njengoba seze wafika la lo mntwana ngicela ungisize nhlalisuthi ngoba usuyakholwa wena usuzomtholisa ingane mthathe lo mntombazane kube umkakho wesibili hamba umlobo Amen. aliphikiswa-ke likaShembe ogana ikhona kokugudla umgwaqo mthatha umlobolo bomkakho wesibili mabeyithatha esehamba nawe uthi mali lenkinga nibuye nizekimi la mayithatha ingane nhlalisuthi beya kumkakhe emadokodweni ngalo seyokhombisa umkakhe nakho sengehlelwe isehlo uyafika uthi awuyigumule nkosazi uyibuke ukuthi ngabe le ngane ifana noma le ngane ngiyapha ayigumule yonke into ayikhiphe yonke into isale njengoba yayiselwe mabeyibuka kahle athi unkosazi impela yimpela nje selinqampizana le ngane iyafana nezakwami uthi kuShembe mthathe kuba umkakho aliphikiswe likaShembisi Amen. kodwa manje kade siyibone ingila mkhuba la siyakomunye uyafa lapha kuseke omunye umama mase sifika ulele phansi naye lapha kwenze njani mase sithi siyabheka sokuqhamuka impeshi ihamba kahle isiyafinqoza la yebo phela lento kade yafa lento ngoba kade sasambe sibuka zonke izinto yabo mawe iNazaretha uhlala uhleli ndawonye usenkingeni awukabi iNazaretha
uzuzothandaza ngesabatha ungaze uthandaze ngisho ngo4 imawuqala ukungena mawuqala wenza umthandazo wokuqala hayi usesenkingeni enkulu kahle ubambe nje ithoko la iphakameni unkosikazi wala iphakameni mayiphuma la ephuma ngisho la nje ngaphandle funeka umbone nje ehamba ukuthi liNazaretha uma nje ungambona njengacaci fana laba bawasha amakhanda uyabona lenyongo sukuphelwa ngayo ekhanda lo sukwenziwa wawufazwa ngayo ekhanda lapho usuregister ukuthi usumfazi ke manje straight bese uyahamba uyigeza yikho hamba uqonyiswa ngamadoda zonke insuku lofuze wafunda nje ukuqoqa yini uphulile umthetho nesivumelwane seyidalwa zakini noNkulunkulu uma nje kwawasha ikhanda sewuganile ngisho imihla indoda yakhe yashesha ukusongwa emhlabeni zothi uzawuthi abambhukuze ngesibhamu lapha esandla kanti ufulelwe uwingozi angathi nje nibhoncula amakapisi lani wafaka ekhanda singabona imihlola bese uyabuza bapha bayeni thola kathi abekho ngisho la esontweni yini uhamba wedwa usenasidalwa wafika wathi ufika nje emsini wafika uphula umthetho kaNkulunkulu owami umama namanje ikhanda mina nganalo unwelo lomhlophe lokhu angena emagcekeni akithi akaza luwashi ikhanda kuze kube manje yathi intito nje livulwe nje ikanye lithintithe icele nekwa lithi ihlakaza lenza akaze namanje ubaba uyaphila Amen. sebafa bonke abanye obaba emndenini baphela babulawa ngomama ngoba njengoba usukwenza lento nje usukuyibulala indoda uzothi uganile uphinde ufuna ukuba intombi 7:10 abaseKorinthe bokuqala ngoba yonke lento uma abantu behlula abakhokheli ke mina ngiyabazi gcina nomkhokheli sebasaba hayi ngibasaba hawu yini na cha bangizwa abakuzwa kanjani umama wabo uhleli phambi kwabo kanti bayala uthini yebo uma ngimbona enza ubuhlaza ngangatshela omnye isitimela ngathi wena ngizokubeka amatha amakhulu la embombo qede lapho nguhlanyele ngempama uquleka uhlula indoda yakhe ekhaya abantu uzosabela la ngikhuluma unqwapho wena laba balihlaza bathi glory 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 uhlula indoda abantu uzokwenza lekanti ngisinokweni mina ngathi ngizafela kuhlikihle nje ngempama lapha uzophuma ngewindi bathuka bonke abantu akhuzani lo mfazi futhi abaganileyo ngiyabayala mina kuyinkosi ngithi akangemuke kodwa uma emuka kahlale ndodeni akahlale baganile azalinde noma abuyisane nendoda yakhe nendoda ingamlahla umkayo kepha kwabanye ngisho mina angisiyo inkosi nomfazi ongakholwayo umsabane nomfazi ongakholwayo ethanda ukuhlala naye angamlahle nomfazi onendoda engakholwayo mayithanda ukuhlala nayo angayilahla ngokuba indoda engakholwayo yenziwa ibe ngcwele ngomfazi wayo ongakholwayo wenziwa ngcwele mayingakholwa indoda ikhona uma kungenjalo abantwana benu bangcwele kepha sebengcwele mangabe nizokwenza njani nizawuhlala nje kahle wehlukene umfazi nentombi uyabona nje afanele ungahlukaniseki uma kodwa uganile waswa lo muyintombi esiphingi uhamba ngekhanda ngathi akuzubonwe yini udibane nawe ubone esiphingi futhi ngathi ngakuthola kahle sisekhumbini ngunyele ngithi ngangakubone kuphakameni swahlubuka awusayena umfazi swakwehlula umene sonakali somfazi ngunyele uma ngasi indoda yakho yenze ngifone ethi wena uzokufa wena ubulawa yilo mfazi wakho ubona amadoda efa njalo nje sengathi afa kuqala uzuzothiwa kana uyosilelwa ubani mawufa bayasivele sifa nje sibulawa yibo laba bantu ngoba nje ngenkathi enza ukungahloniphi nje egcekeni usiyafaka indoda uma ke
sivela ephakameni sisuke sizovuselela inkolo le inhloso yenkolo ukuthi kwakhiwa abantu bebuyele esimeni sabo abantu bebengabantu. Amen. Kodwa nje esontweni mabengezukwakhiwa abantu hayi kusho ukuthi ke kuyaphela ke ngabantu abamnyama kuyaphela ngesizwe. Inhloso yenkolo yasephakameni ukuvuselela ubuntu kubantu ngoba namhlanje ubona sengathi yonke into yesintu isabanjwe lapha isabanjwe ukunaza njengoba ushembe uzophilisa abantu uzokwakha isizwe siphilayo kodwa namhlanje bakhona abantu abanenkani labantu abafundile. Sengathi uNkulunkulu anganisiza lo mama engikhuluma ngathi kwakuhamba impethu lapha. Uma sithandaza ukuthandaza bathi akasakhulumi uzokhuluma namhlanje. Ujwayele abantu abathi babefika bethi sizothandaza ushembe uzokusiza. Ushembe osuke uyohlaba imbuzi yokwenza inhlambuluko ngoba ningakhulumisani nemndeni nonakele engaka emsini yoyihlo abanye bakhishwa ngamakhosikazi emsini yoyihlo. Ucabanga ukuthi uyofuye ngoba waphuma umuzi ukhishwa unkosikazi emsini nhlalisuthi. Washiyi kwenu waphuma ungasaphumi kahle ka uthathwa umuntu wesifazane. Hayi inswandabu. Iyafunakala inkonzo yenhlambuluko. Iyawuqeda umndeni. Yabona nje baningahlambulukile awufanele nje ukubala isontweni. Ngisho kuwe nje. Awufanele nje ukubala isontweni uqabene nabantu kodwa ungaphakathi esontweni namhlanje. Ungene kanjani? Umthetho wonke umile nje uphelele ukuthi uma umuntu enenkinga avume icala lakhe ahamba ubuyisana noqabene naye bese kuba imaye zohlanjulwa la. Hayi ukushiya sakubambe lamagugu ubuye usala. Qala ubuyisane naye bese kuba imaye usala kuphela. Bese uyaphuma. Iyanyama bese ukuphula. Sithi salubasa khona abantu abamayi usonakele ifuna bathi ifuma khona 27%. Hawu awubese zithinta ingoma zasephameli zithinta zithi uzokhuluma lo muntu phela kade wafa umphefumulo wakhe ubanjwe ngabomo kusho ukuthi likhona icala nalo likuyena ngo akakwazi ukushwaza ilwane kanjena umuntu ephila icala lengakuyena. Awuthesa ubona umlomo unyakaza kancane sasondela sathi saqhweba umyeni wakhe esondele yasondela indoda uthi yoba nibona ngifa ngingafi umyeni wami wangivumela ngiyosebenza ngathi mangifika emsebenzini nazi nezingane zakhethesha ngathi mangifika emsebenzini ngaqonga ngabe senzisala lengane ukhombenye la akuyona iya la ekhaya yakwasibana yadima indoda yaje akhakhaze yakafisa nje ukumqedela evele efile. Nazaretha 5 verse 19. Khuluma. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Le ukuphinga. Ile ukuphinga. Ukuhlabonga. Ukuhlabonga. Ubunuku. Ubunuku. Ubufebe. Ubufebe. Ukubonga izithombe. Ukukhunkula inzondo. Ukuba ngabakhunkuli nibe nenzondo nithwala inzondo yonke nje mayike yangena lento mawuyinaza lithuna lento hamba ulungisele inkinga yakho. Inkani. Ngeke isaphe nenkani lene ninayo. Nokuphikisana. Ngoba ngikhuluma nje uyabhonga ngapha uyakhuluma nawo. Ukuxabana. Uyahlukana. Uyabona nje bangibuyala nje. Ngenze ethi mawusulahla ithe incwadi engiyifundileyo uqala kube benilalele ibithini bokuyini engiqale nga ube phela nisesontweni ibithini incwadi Hezekiya 3 verse 18 ithi nxa ngisho komubi ukuthi uyofana ukufa ithi kodwa wena umyalanga omubi ukuthi asuke endleleni yakhe embi ithi lona omubi uyofese kuphambi kweni kwakhe igazi lakhe lobizwa kube nobanzanga ngumyale ithi kodwa mina mangumyalile wajika lona omubi wangasuka endleleni yakhe embi ithi uyofese kuphambi kweni kwakhe igazi lakhe lobizwa kwena nami ngisusa icala kimi njengoba ngikhuluma kangaka nje ngisusa icala mina ngenze ethi mase nilahlwe for good ningabi nantethelelo ngoba natshelwe emhlabeni suka endleleni embi wangasuka. Maniphuma la nezawushintsha namhlanje thanini amen. Amen. Mashi amen angithi usuke ethi kuzoba njalo mawungasashintsha kuzokwenzakalani. Inhlabathi uyithwala ngesifuba akufunga ungafezi 5 4 mshumayeli
funeka mawusufungile ufunge bese uyafeza nibhaso phela ndiyabona nje bakusenkonzweni abantu basuke bezokwakhe mina ngendidabuke mno baba thina sithengelwa dinki thina umntana akuyena umshumayeli akomshumayeli uma ufunga isifungo ungephuzi usifeza ukusifeza akathokozi ngeziwula feza kambe njengokufunga kwakho kufeza ukufunga kwakho ukuthi ufungile wathi namhlanje uzawushintsha ayithi niyisholo nini kwasho ingoma edakwa yathi noyisholo wena Sambulo 22 verse 11 ongalungile akahlale engalungile nonensila akahlale nensila olungileyo akahlale ingcwele beka ngiyeza masinyane ngiza nokubuza kwami kuba ngimnike ilo njengomsebenzi yakhe alpha no-omega ukuqala nokugcina ngingu-alpha no-omega ukuqala nokugcina yabona nje lamazwi sengiwakhulumela thina siyakhuluma umdala ukuthi kungani bangakhuluma labanye bangaswela nje imbobo othi kuvuleka imbobo ashone phansi bangase ngiqinisa istilopho abangasiye eThekwini basaba nje iyembe lami lenekile bazi waphuma isitimela sihamba omuntu ngisanabo uthuli ngoba mawuhleli phezu kwamanyala usenkingeni ngisanabo uthuli hayi waphuma omunye usisi uphuma siyahamba ucabantu sesimile estation samrola kwaguga ingubo zaguga zaphela ingubo bathi umuntu awu waphuma umuntu senishilo ngathi yabona ngendlela enginiyala ngayo uyophuma isitimela sihamba ukhishwa uthi ubalekela iqiniso hawu kanti uzawuphuma ngempela phela umbone suku beshintsha ikhosi egijimele kwephambili ethi uyafika kanti mfale ngenye inkinga ngaphambili thesi ngena istage athi wena ngena lapha nifale yonke le ndawo ozoquzwa la athi yafika ngalo ufika uqinisa istilopho ngoba maye kwaqhamuka ngembobo nomuntu ushintsha ibhande izawulunga babale komnye sisuka la eMkhomazi sithi omunye umama kanti uqomile emsebenzini semfunda incwadi yabantu abaqomayo kanti uqomile emsebenzini ngakhuluma ngalincwadi wayesethi inhlama ungena isitimela abaleka ungena kwesingemva kanti sengimbonile ngihlale ngimnothisa kancane ngatsheleni insizwa bafika lapha esifuruthi ngizawushaya ivesi wenzetha shesha mbona ukuthi ngila what wayesethi dwi ayemva wathi ethi lapha siyababeka oshekhazi senthe qhubeka ntathu ukuthi ngangiphuma ngembobo ngithi wonke amaNazaretha abe munye ethi uyababeka oshekhazi phansi ngase ngila ngathi wonke amaNazaretha abe munye wasukuma wabaqoqa wawuphuma ngembobo ngathi inkosi nibuthi umtsheli bendithunywe kusehlule waze wafika lapha akhathela khona wahlala ngafika ngavula iBhayibheli amazwi ahlakaniphileyo 28 amfica usehleli ngithi ke mina hayi ke ngahlabelela ngathi nizawukhuluma nje 5 minutes kuzobe sekulungile kafika kugcineni ngavula incwadi yamazwi ahlakaniphileyo 28 ababi bayabaleka kodwa baxoshayo kepha abaqotho banesibindi njengebhubesi finish ngathi yabona njengoba ngila ngithunywe kulo muntu obaleka akazi ukuthi ubalekelani ubalekela isiyalo bufuna ukuhlala emanyaleni siyayibongela-ke nathi ngalamaso uNkulunkulu wasephakameni sengathi anganisiza siyawufika nje ngelinye ilanga kodwa sazophumula lapha ngiyabona sisafanele kakhulu kabi umsebenzi amen ngiyafisa ukubona umfumathi ngibona inhloboni nje yendoda ukumkamshumayo unjani uphi uhambile oba usonta naye yena ofuna ukusetshenzwa beke ngihambe engekho ukhona la lo wesibili okusele mbona umshumayo mhlawumbe indoda ezinyase ngilihambile hayi kancane maye kwafika nje la ngizambona yabonye futhi maye wahlala ngapha eThekwini beke ngingamazi futhi maye ngesinokwe nje kwinsizwe enyakazayo
yode qhamuka tha ukanti le ndoda uNkulunkulu kaShembe ke siyayibongela ngalamazwi uNkulunkulu ngaze nifuke ngoshukela niwe phansi ba abanye sebahlala benoshukela angazi yini lento kuthiwa ushukela uzwa ukuthi umntana ne high nginoshukela uNkulunkulu ke sengathi angabakhumbula sonke asenzele izinto ezinhle bese siphuma la hambe siyohlala phansi ucabanga ukuthi kombe mina ngonakele kuphi kombe mina yini esengike ngayenze thinta abantu bakithi abangasasekho nabantu balapha engiganele khona uyabona nje mawungakasigezi isidalo uzosho lokhu nuku ubizwa ngomthakathi zawuthi inhlalisuthi uhamba la ubonakala ulokhu uthanda abafazi babantu kanti uthelwe umbethwe isidalo esibi umbethwe ngabantu abangageziwe abafa bethanda amakhosikazi abantu ukuba isikhathi sekhona benziwe nexoxele ngabantu abaqonywa ngabafazi babantu nawomunye wabula oshaya umkhonto la indodeni emhlane waze wawungena kunkosikazi ngaphansi indoda isibabamba oqotsheni ushawazi wawushintsha abathi bafa same time ukuthi izingane zabo yini eziyenzayo nomunye wakithi owabanjwe indoda kwagumede yaxosha itshe isibaqatha mele yaze yafika yathi yabagisa ngetshe yaqhasha indoda abheka le lakhala kumkala wachitha kuchopho kwagcwala ihlathi inixoxele nje ngeinkinga zabantu abaseko ngeke kube ihlozo njalo ngisho ingane yakho uyakuthela impela dadewethu kababa kodwa kuthiwa izingane zakho zonakele zithanda kakhulu abantu besitha kanti kwafunlwabisho kwafuneka ugezwe phambilini umiswe lapha ngaphandle kuthiwa lo namhlanje siyamgeza simsisa insila yokuba unondindwa sithi kangene phakathi kwekhaya engasabumbethe ubundindwa ukuze ezoba ihlozelisha abantu abayazi leyo nto lokhu nukwa ngabantu inaza kuthiwa uyathakatha kwembethwa ngabathakatha abazange bagezwe besusa insila buthakatha bephucwe nemithi yabona mani ngakayenzi lento anikenzi lutho kodwa mani kanathola umuntu ozonibiza imali nazi ukuthi isigebengu leso noma ngabe umfundisi okasathana Nkosi busela umasi amen